phase 2 Kereke Phumla District, Fundisi Law, Bishop Law, Materian Province. Ngilakho ukuvuma lokubonga phambi kwenkosi yami Jesu Kristu. Oqala ngithanda ukubonga uJehova wangenza umpostoli kaJesu evangelini labapostoli b'Afrika. Ngizoletha iziphendlo zami phambi kaNkulunkulu. Ngamolela uNkulunkulu ngokuqamula isabatha lakhe. Ngicela ukuba uNkulunkulu angithethele ubona kunjalo. Ngamolela njalo uNkulunkulu ngokuthanda kuza ukuba ngivuke ngimthandaze ngezikhathi zebusuku. Ngicela ukuba uNkulunkulu angithethele eboneni kunjalo. Tholakale ngama ngaphambi kobuso bakhe ngonile. Ngithanda ukuba ngibonge uJehova ongcile wazi wafika lesi sikhathi ngophilileyo. Ngiyambonga uNkulunkulu kaPawulo ngoba wangizula umusa. Mina ngangena kuleli bandla ngingasinto yalutho ngilengela ethunzini lokufa. Ngathi ekungeneni kwami ibandla ngangena ebandleni ngangigula. Kwakungekho owayesangithanda ngaleso sikhathi ngoba isihloko sesikhuluma ngama-burial ukuba sibalawo yini. Abanye babesuka ngilele besiyalungisa indawo ekhaya lapho engiyabekwa khona. Kodwa uNkulunkulu kaPawulo wangizwela umusa ihloko zikaNkulunkulu ngoba kwenzakala kanje ngathathwa imoto yangisa esibhedlela ukuba ngiyokelatshwa. Ngathi ngifika esibhedlela lapha eMarondela clinic wathiwa abafowethu behambe bengithingela amanjekiseni ngoba leso sikhathi imithi yayihlupha. Bathi behambile bafonela kuthiwa sengiphelile phendukani lingasawathengi lawo maphilisi. Kuyamangalisa ihloko zikaNkulunkulu ukuthi ngizaphakaza ukuluthwana ngoba maningi amatestimony okufuze ngiwaphakaze. Kodwa ngaleli testimony uJehova wangenzela lona itestimony engeke ngalikhohlwa ekuphileni kwami. Ngoba bathi bephenduka sebethuthumele sebesazi ukuba sengiphelile. Udokotela wathi evula ikhetheni wangithola sengivula amehlo ngikhangele. Yikho ngiyayibonga limpilo ngoba impilo leyo kayisiyo yami. Impilo leyo ngayiphiwa uNkulunkulu kaPawulo ngoba wawabisela njalo ukuba bayengithengela imithi eyayifunakala. Yikho ngelanga elilandelayo ngadischargewa ngabuyela endlini. Yikho ngibonga umusa kaNkulunkulu ngoba lokho ngangena ngalelo langa anzake ngibuyele ngiyolala esibhedlela. Ngibonga uNkulunkulu wangenzela umusa mina ngangena labantu abami ebandleni labapostoli b'Afrika. Ngiyambonga uNkulunkulu kaPawulo ngoba bagcinile besebandleni lakhe ngabantwana abagcwele nguJehova. Namhla sengilabangane sengilesihloko ezibuya kimi. Kodwa ngase ngiswele na umngane owangasondela kimi ngesikhathi sobunzima. Kodwa kaNkulunkulu uJesu ngumngane ongunaphakade ngoba wangipha impilo lengilayo namhlanje. Ngithanda ukuba ngibonge uNkulunkulu njalo umusa wakhe ongenzele yona amalanga enadlulileyo ngoba ngathola umuzi endaweni yaseSt. Luke's. Indawo leyo kangaboni ukuba ilabathandazi lesimo sayo angabe sazi kuhle. Ngithe ngihamba kwena le ndawo ukuba ngiyefika kule ndawo sengisiyangena egedini sekusele nje ngathi less than kilometer so kusele 500 meters. Waqhamuka inyoka inkalakatha yaqhamuka phambi kwami inyoka leyo yama yavula ikhanda laba likhula kangaka. Yayifuna ukuthi ngithaye yasikiza. Mina ngehle ngasakwanisa ukubaleka ngama kuphela. Yasikiza yama yalalisa ikhanda yahamba. Yikho ngiyambonga uNkulunkulu kaPawulo, uNkulunkulu kaPawulo womusa lami. uNkulunkulu kaPawulo ukhuluma ilizwi lakhe lokulenza. Yikho